Demokratska Srbija želi da ratovi i razaranja budu prošlost. Srbija želi da uspostavi građansko društvo zasnovano na poštovanju ljudskih prava i sloboda i vladavini zakona. I pored svih tenzija koje danas postoje u regionu, naglašavam da je Srbija posvećena miru i da želi da gradi dobrosusedske odnose sa svim zemljama regiona, ali želimo i da postanemo članica porodice evropskih naroda koji su se organizovali u Evropskoj uniji. Na početku 21. veka Srbija nije vojno ugrožena, ali nas to ni malo ne čini spokojnim, jer savremeni izazovi, rizici i pretnje ne poznaju granice i ugrožavaju sve zemlje sveta. Terorizam kao najveće savremeno zlo ugrožava celokupno čovečanstvo i na svim delovima planete nanosi nevine žrtve. Svesni da se od te vrste pretnje nijedna država samostalno ne može odbraniti, želimo da uzmemo učešće u obezbeđivanju globalnog mira zajedno sa svojim prijateljima i partnerima.